Tokwadhi weche mag arita ni joten kanisa e kaunti ma Samburu kwayo sirikal maduong' mondo mi orid arita kwee boma ma Baragoi e kaunti matin ma Samburu North. Tungni nitiere boma no tok jonjore nego japuonj moro ma sikund secondary chieng' wuok tich ma jumani. Joten kanise go kotelnegi kod bishop mar kanisa mar Anglikana mantiere Maralal David Lebarleya nowacho ni gi e kinde ni oganda luor mar wuok oko mar udi kaluwore kod koko kata obedo no bila nitiere gwenge go. Jabiskop no bende nokwayo oganda mondo mi oti kamoro achiel kod obila kendo nyiso gi maling' ma ging'eyo e wi jonjore go. Sisi kama kanisa la Samburu tumefadhaishwa sana na mauaji ya kila wakati ya Samburu North, hasa Baragoi Town. Watu wamekufa tangu 1996. Watu wetu wamekufa. Wamama, wazee, watoto, walimu, wanafunzi, watu wameuliwa. Hata sasa hivi juzi tu siku moja iliyopita mwalimu aliuliwa. Na tunasema Baragoi ishukuliwe kama vile Marsabit imeshukuliwa. Marsabit sasa imetulia kwa sababu serikali imeenda kwa nguvu. Kwa nini Baragoi isiwekwe katika hali ya Marsabit? Kila mtu anastahili kukaa na amani na kufanya biashara yake na amani, ama kufanya kazi ambayo Mungu amempa na amani bila kusumbuliwa ama bila kuwa na uoga ya kwamba nikienda mahali fulani nifanye kazi si itakuwa na amani. Kiangalia sehemu za Baragoi saa hii watu hata mashule watu hawakai vizuri.